Pozdrav svima, Doktor s vama i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o Gogetu, fuziji između Gogete i Vegeta. Za sve vas koji ste po prvi puta na kanalu, ja sam Doktor i na ovom kanalu snimam sve vezano za Dragon Ball iliti Zmajevu kuglu. Stoga ako si ljubitelj tog serijala, ne zaboravi se pretplatiti na kanal za sve novosti, spoilere i teorije vezane za tvoj najdraži serijal. Evo ga doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Bogu, lajkuj klip, komentariši klip, šeruj klip, ej! U ovom klipu ćemo spojiti dvije fuzije kako bi dobili ultimativnu fuziju u svijetu Zmajeve kugle. Opisat ću vam cijeli mogući scenario da se to desi, ali nažalost morat ću koristiti Zmajevu kuglu heroje zbog lihova, stoga obavezno ostanite do kraja klipa kako bi saznali sve o toj fuziji. U herojima imamo dva Gokua i dva Vegete, što nam je realno potrebno za takvu fuziju. Dakle, Zeno Goku i Zeno Vegeta će se spojiti u Vegeta, dok će se obični Goku i Vegeta spojiti u Gogetu. Fuzija Gogeta će se izvesti plesom, jer Vegeto već ima Kaiove naušnice i ne može staviti još jedan par. Ili bi možda mogao, ali to bi izgledalo totalno retardirano. Stoga kako bi odradili ples fuzije sa kojim su jedan i drugi jako dobro upoznati, vjerovatno bi uspjeli od prve. I tako bi stvorili Gogeta, najjačeg spojenog ratnika u cijeloj Zmajevoj kugli. Njegova snaga bi prelazila anđele i vjerovatno bi uništavala dimenzije. Najjača transformacija bi mu bila Ultra Instinct Super Saiyan 4. Prije nego počnete luditi po komentarima, ovo je sve izmišljeno od mene i mojeg viđenja Gogete. Ako imate neke svoje viđenja, napišite ga slobodno u komentare. Dakle, Ultra Instinct Super Saiyan 4 izgledao bi kao Super Saiyan sa bojom Ultra Instincta. Sad kad ga zamislim, doslovno se naježim koliko bi OP izgledao. U svom arsenalu ki napada bi imao Big Bang, Kamehameha i spoj Big Banga, Kamehameha i Galick Gana. U sva ta tri napada pojedinačno mogao bi izvesti ultimativni Spirit Big Bang Kamehameha, što bi bila ultimativna verzija bombe duša Kameha i Big Banga. Destruktivnost toga napada bila bi toliko velika da bi mogla uništiti cijeli jedan svemir. Ili čak multisvemir, ne moram govoriti da bi ta fuzija bila jača od svih bogova uništenja, te da bi se popela negdje na razinu Grand Prista, ako ne i jače kod njega. Normalno, osim ultimativne forme, mogo bi ići kroz sve normalne transformacije od Super Saiyana pa sve do Ultra Instincta, ali ako i to ne bi bilo dovoljno, mogao bi dodati još i Kaioken puta 100 na svaku transformaciju. Sad je pitanje kako bi to neprijatelj trebao biti da se to dogodi, pa po nekoj logici Fuz sa svojim čudnim izgledom kao vrlo jaka mogućnost za tako nešto, jer ga običajan način ne mogu uništiti. Dakle, ponavljam još jednom, sve ovo izmišljeno, ne garantiram da će se to uopće ikada dogoditi u bilo kojem serijalu Zmajeve kugle, ali bilo je zanimljivo raditi ovaj klip gdje sam mogao pustiti mašti na volju da sama izabere najbolje opcije za lika. Napišite mi vaše mišljenje o Gogetu i kakav je vaš vid njega. Hvala vam što ste odgledali ovaj video do kraja. Ako vam se svidio video, ne zaboravite ga lajkati i podijeliti sa prijateljima koji vole Zmajevu kuglu i pretplatite se na kanal za još sličnih videa. To je bilo to od ovog videa, mi se vidimo u idućem, pozdrav!